Corona, corona, corona. covid akanyirizo 19 cyangwa se mu magambo arambuye corona virus disease umwaka wa 2019. Iyi ni indwara iterwa n'agakoko ka corona kagaturuka mu muryango w'amakorona corona family. Yego ubyumvishe neza, indwara ntabwo ari coronavirus ahubwo ni covid akanyirizo 19. Kuki bayise gutya? Ese byagenze bite? Ni byinshi cyane. Iyi ndwara imaze guhitana ubuzima bw'abantu batari bake kuri iyi si, dore ko abantu bangana 250,000 mu 2018 bamaze kwandura iyi ndwara. Abamaze gupfa ni 10,154, abayikize ni 49 n'abantu 44. Ubwo twakoraga iyi nkuru hari saa 54 ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, ni mu mwaka w'2020. Nuko nuza kubona ibindi bitandukanye n'ibi ngibi, iki nicyo gihe twakora iyi nkuru. Nubona ibitandukanye n'ibi ngibi cyangwa se ukumva bitandukanye n'ibi ngibi, ntugire ngo twakubeshye. Hoya, buri kanya birimo birahinduka, abantu barimo barapfa umusubirizo, ndetse n'abari kwandura bari gukomeza biyongera. Aya ni amakuru agezweho muri kano kanya kesha Worldometer turi social media. Mbere uko dutangira, reka tuze twumve ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda asobanura uburyo ki twakagombye kwirinda iyi ndwara. Reka tugaruke. Nifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO muri gahunda y'ibiganza bisukuye Safe Hands. Gukaraba intoki ni bimwe mu buryo bwizewe bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ukoresheje isabune n'amazi ku biganza byombi mu gihe cy'amasegonda ari hagati ya 40 na 60. Wibuke gukaraba imbere n'inyuma no mu myanya y'intoki. Karaba uvaneho isabune ukoresheje amazi. Umutsi ibiganza byawe ukoresha igitambaro cyabugenewe, unagikoresha ufunga amazi. Aya ni amagambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje, yereka cyangwa se atanga urugero ku kuntu twagomye kwirinda iyi ndwara. Turi social media, reka tugaruke. Iyi ndwara yagaragaye bwa mbere mu Bushinwa mu mpera z'umwaka wa 2019 mu gihe cy'amezi make imaze gutitiza isi, dore ko ikigo gishinzwe iby'ubuzima ku isi OMS cyamaze kwemeza ko iki cyorezo mpuzamahanga cyangwa se indwara mpuzamahanga pandemic disease. Muri iki kiganiro turebera hamwe zimwe muri izi ngingo uko zigera kuri enye, dore n'izi zikurikira. Ingingo mbere turareberaho kuki bayita pandemic cyangwa se icyorezo mpuzamahanga. Ubundi se pandemic iyo bavuze gutyo bashatse kuvuga iki? Ingingo ya kabiri ni gute iyi ndwara igera mu mubiri w'umuntu, byaje bite, byagenze gute? Iki ni ikibazo turaza kuba turi kwibaza. Ikibazo cya gatatu ni gute iki cyorezo gihererekanwa. Ingingo ya kane twakora iki ngo twirinde iki cyorezo. Ikiganiro ni ingesho mw'isi y'ikoranabuhanga turi social media. Kora subscribe ni mboroga misuye channel yacu. Pandemic ni iki? Nicyo kibazo cya mbere tugiye kwibaza muri kano kanya. Iyi ndwara yitwa pandemic iyo yibasiye igice kinini cy'abatuye isi, cyangwa se iyo yafashe isi yose, ni ukuvuga buri mugabane wose ugize isi. Iyi ndwara yawugezemo ihita yitwa pandemic nta kabuza. Iki nacyo ni icyorezo mpuzamahanga coronavirus niyo turi kuvugaho. Hari ibyorezo cyangwa se indwara zagiye zishegesha isi mu bihe bitandukanye, ndetse bigahita n'ubuzima bw'abatari bakeya ku isi. Mu myaka 100 ishize hari indwara zigera kuri enye zabaye mpuzamahanga, ubwo nazo zafashe izina rya pandemic. Mu mwaka w'1918 hariyo baje kwita influenza virus. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni agakoko kitwa influenza. Iyi yahitanye ubuzima bw'abantu bari hagati ya 50 n'ijana, abo bose bahasize ubuzima. Izindi zabaye mpuzamahanga ni ukuvuga zashigesha isi ni zavutse muri wa muryango w'amakorona. Nk'uko nabikubwiye, korona ni umuryango. Hari severe acute respiratory syndrome,
yagaragaye mu mwaka 2001 2003. Iyi abaje kuyandura bari hagati y'ibihumbi 898. Hari indi ya kabiri guturuka mu muryango w'amakorona yiswe Middle East Respiratory Syndrome mu mwaka 2012 2015 nibwo yagaragaye. Izi zose ni indwara zaje guhitana abarenga 115,000 z'abantu, abo bose bahasize ubuzima. Gusa iyi ya gatatu yaturutse muri uyu muryango w'amakorona yiswe coronavirus, iyo ni gatiki COVID-19. Niyo turi kwibaza muri kano kanya. Turi Seso Media, ntubisibagirwe, nimba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyawe. Nkuko nakomeje kubikubwira, iyi coronavirus cyangwa se COVID-19, dore ko iyi ndwara y'isi ihanganye nayo. Iyi nayo yaturutse muri uwo muryango w'amakorona, yagaragaye mu mpera z'umwaka 2019 mu ntara ya Wuhan, ni imwe muri leta zigize igihugu cy'Ubushinwa. Umujyi utuwe n'abarenga miliyoni 11, ni ukuvuga hafi u Rwanda rwose, ndetse uri n'umujyi wa gatandatu mu bunini mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi COVID-19 ni gatiki ni nyabaki, cyangwa se iyo uvuze virusi ubundi wumva iki? Ngiye hari icyo numva, we wumva iki? Mbere ko turebera hamwe iby'iyi COVID-19, ushobora kwibaza iyo bavuze virusi cyangwa se agakoko baba bashatse kuvuga iki? Ntugeze kubyitiranya na virusi cyangwa se microbe cyangwa se bacteria, ibi byose ntabwo ari bimwe, ni ibintu bitandukanye. Microbe bisobanura ubuzima buto cyane mu ngano, petite vie, naho bacteria ni utunyabuzima tuba tugizwe n'akanyangingo kamwe gusa, monocellular. Virus ni akanyabuzima kagizwe na proteine zitwa acide nucleique, arizo tuzi nka ADN. Ibi ni ubwoko bw'uturemangingo dufasha mu kororoka. Aka ni akaremangingo kaba gafite inshingano zo kwinjira mu tundi turemangingo, niyo kakinjiramo ari kamwe gahita kigabanya mu duce twinshi cyane, ni ukuvuga kagakoramo amakopi menshi. Utugiye tugezeho mu mubiri tunyunyuza ka karemangingo kinjiyemo mbere, ibyo bahanga bita nka parasite. Ibi bivuze ko iyi virus bita coronavirus ariyo virus imwe yaturutse mu muryango w'utundi tuvirus twinshi muri uwo muryango w'amakorona. Iyi virus ubusanzwe yitwa corona, ariko iyi corona mbere yafataga inyamaswa, ariko bitavuze ko itatira urwaye ku buzima bw'abantu. Iyi ngiyi guhitana ubuzima bwa benshi muri iyi minsi si coronavirus uko nabikubwiye. Nimba wasobanukiwe neza, twasanze ari COVID-19, ahubwo ako gakoko niko bita coronavirus. Wasobanukiwe, reka dukomeze. Ushobora kwibaza ngo ese kuki ngiyi bayise corona? Iki ni kibazo nanjye nakibaza, gusa bagize amahirwe yo kudukurikirana, niyo mpamvu ugiye kumenya igisubizo cyacyo. Abahanga iyo bitegereje imiterere y'udukoko twitwa corona, babona dufite ikintu kizengurutse kimeze nk'ikamba cyangwa se urugori, corone. Utu dukoko twa coronavirus ndetse n'utundi dukoko dufata mu myanya y'ubuhumekero, two dufite udushinge tudufasha kugenda twiyomeka mu tunyangingo. Ndavuga mu bihaha by'umuntu, bivuze ngo iyo kageze mu bihaha karahiyomeka kagahita kahakurira. Ahangaha niho gakura amakuru meza agafasha kwigabanya mu duce twinshi cyane, tugakora amaduplication. Ni naho ariko aho ako gace kamwe kagabanyirijemo akandi, twikoramo kopi zitandukanye, buri gace kose kakihindura uko gashaka. Ni nayo mpamvu abaganga bibagora cyane kumenya ngo urukingo rwa buruhe cyangwa se umuti wa buruhe, kuko iyo ukoze urukingo rwa kamwe kinjiye, ntumenya ngo kagezemo kakoza kayi cyangwa se byagenze gute, kikoramo twinshi dutandukanye, niyo mpamvu bigorana. Gusa abahanga bagenda batangaza ko uko iminsi izajya itambuka, ariko nabo baticaye, hari icyo barimo barakora, hari ibyo barimo barategura, ngo imiti ishobora kuzaboneka nyuma y'amezi 18. Ntabwo ari ikintu na vuba ahangaha, gusa icyo twizeye cyo nuko bizatungana bikajya mu buryo. Ni niyo mpamvu amakuru agenda wumva ahandi hatandukanye, nta kuyizera. Icya mbere ni amakuru, wirinde ibihuha. Iyo rero baketsweho iyo ndwara, bajyana ku bitaro bihegereye, bagashyirwa mu byumba byabugenewe, bagafatirwa ibizami nk'uko bijyanywe na SOPs dufite,
hanyuma ibyo bizami bikaza kuri laboratoire y'igihugu bigakorerwa ibizami kugeza igihe iboneye ibisubizo. Ikizami kuva gifashwe kugeza gitangiwe igisubizo byagombye kumara amasaha hagati ya 4 na 5. Icyorezo cyatangira tumaze gupima abantu bagera ku 1,100, test zigera ku 1,200 na neshanu. Kuva twabona case ya mbere iri positive mu rukerera rwo kuwa gatandatu cyangwa se mu ijoro ryo kuwa gatanu, tumaze gupima abantu bagera ku 150. Ntabwo turagira umunsi ku munsi ibizami birengeje ubushobozi bw'imashini. Ikizamini tugifata mu mazuru yombi tukagifata no mu muhogo. Cyo kizamini dufata. Ino cyumba duhagazemo niho tubasha kuba twavanamo ako gace kamwe ko muri virusi tukaba twakomereza mu bindi byumba kujya gutegura noneho ibindi bikoresho bisabwa kugira ngo koko tumenye ko ka gace ari akaya virusi dukeneye. Iyo tuvuye mu cyumba gutegura ibyo bikoresho tubijyana mu yindi mashini. Iyo mashini noneho niyo izaduha igisubizo cyane. Mu by'ukuri bameze neza, nta n'umuntu uri mu buryo budasanzwe. Bameze neza mu gitondo uramaga kuva ngo ndi gukora siporo hano, gukora pompage nk'aya kuri sima. So bameze neza, barakwikiranwa ni muriro, ni kuba bari umutwe, so barakwikiranwa hariya. Cyo turezera ko mu minsi mikeya bashobora kongera gupimwa kurikije uko ibimenyetso yagiye bigabanuka, hanyuma tukabona ko bisubizo bihagaze nimba iresi zashize, ubwo bagashobora gutaha basubira mu miryango yabo. Birashoboka cyane ushobora kuba waranduye iyi ndwara ariko ibimenyetso bikaba bitaragaragara, ntabwo kanya ngo uhite ubibona. Ikibazo kano kanya ni gute iyi ndwara ihererekanywa. Umwihariko wa COVID-19 nuko kugira ngo ive mu mubiri w'umuntu umwijye mu bundi bisaba ko babanje kugira mu bihaha by'umwirwaye, aho nta hantu heza igera igaturiza, nta hantu heza kuri yo. Ikibazo ni igera yite cyangwa se yandura ite. Iyi COVID-19 yandura mu guhererekanya amacandwe. Urugero nk'iyo uganira n'umuntu hari uducandwe dutoya tutagaragarira amaso muhererekanya kuva mu kanwa k'uwanduye kugera mu kanwa k'umuntu muzima, tayari aho ngaba yamwanduje. Kuko iyo utu ducandwe tugeze mu maso h'umuntu, haba mu kanwa, ku mazuru, nta kabuza ushobora kwandura. Irinde gukorakora ahantu hose ubonye, kuko hashobora kuba hagura amacandwe y'uwo muntu wanduye, kandi ukihakora tayari nawe aho ngaho urandura. Si ukuvuga ko umwana aganiriye gusa, niyo bakorera umuti nta n'urukingo muri kano kanya. Twasabye yuko umugenzi najya kuva mu rugo witwaze agatambaro, agatambaro akariko kose, nanjye nakitwaje hano mu mufuka. Noneho mbere yo kujya kuri moto ufate ka gatambaro ugapfuke ku mutwe wawe, nkuko ngiye kubikora ubu ngubu. Uburyo bworoshye, agatambaro ugafata ku mutwe kagapfuka nkuko mbega umuntu yapfuka bisanzwe. Noneho ukabikora ku buryo ubona ko kagufite neza. Noneho ya kasike wayambara ukayambara hejuru y'agatambaro, uvuze ko iyi kasike Itagomba gukora ku mubiri. Nicyo twasabye ko abantu bakora. Dore uburyo bworoshye kandi budahenze bwo kwirinda izi ndwara zataka ibihaha. Bityo ko twabonye ko n'iyi coronavirus igeze mu bihaha ari ahantu heza igera igaturiza. Karaba ibiganza byawe igihe gihagije buri munsi, ukoresheje isabune n'amazi. Ugerageza ibiganza bihore bibubereye, bishobotse ubisukuza rukondo yabugenewe hand sanitizer. Reka mbigusobanurire nifashishije uburyo bwiza bwa when cyangwa se ryari. Nyuma yo kwihanagura ku mazuru, gukora cyangwa se kwitsamura, ibuka gukaraba nyuma yo gukoresha ubwogero, mbere yo gutegura cyangwa se gufata amafunguro, nyuma yo gukora isuku mu busitani cyangwa se gukora mu yindi myanda iyo ari yo yose itandukanye, ibuka gukaraba nyuma yo gufungura, ndetse na mbere yaho ibuka gukaraba. Mbere na nyuma yo gusukura cyangwa se kwita ku murwayi uwo ari we wese, ibuka kugomba gukaraba. Kuki leta ikomeza gushishikariza abantu kwambara ga cyangwa se akarindantoki ndetse n'agapfukamunwa? Ibi ni ngombwa, reka nabyo mbikubwire. Ambara ga
cyangwa se akarindantoki ndetse n'agapfukamunwa mu gihe uri ahantu hahurira abantu benshi, kuko haba hari amahirwe menshi yo kwandura, ndetse bikore no mu gihe uri kwita ku murwayi yaba ukekwa cyangwa se wanduye. Ibi bizagufasha nayo kwirinda ubwawe kugira ngo utandura. Gusa zirikana ibi ngibi buri gihe cyangwa se buri munsi: gukaraba mu biganza mbere yo kwambara ga cyangwa se akarindantoki. Zirikana kwambara ga cyangwa se akarindantoki gasukuye, cyangwa se byagushobokera ukagura agashya buri munsi ukajya wambara gashyashya. Ambara agapfukamunwa kagukwiriye, ni ukuvuga gafata ku mazuru neza, yewe mu gihe wita ku wanduye cyangwa se umuzima. Ibuka kwambara ga cyangwa se agapfukamunwa kadafite ikibazo, ni ukuvuga katagiseho na gatoya, mu gihe wita ku wanduye cyangwa se no mu bindi bihe. Guma mu ntambwe 2 cyangwa se 3 kure y'umuntu uri gukora cyangwa se uri kwitsamura. Ibi nabyo bizagufasha mu rwego rwo kwirinda. Wikongera gukoresha umushwari wakoresheje, kandi wirinde kugira uhura n'indi yose yakoreshejwe. Mu rugo wumvishe buri umwe mu bagize umuryango gukoresha mushwari ye ndetse n'akayosime ke, kandi wirinde gukora kuri buri kimwe mu bikoresho by'abagize umuryango wawe mu byo bakoresheje. Buri wese agira igikoresho cye yigengaho akoresha ubwe wenyine. Buri gihe byo gukoresha umushwari usukuye, kandi ntugakoresha umushwari utose, kuko ibitose cyangwa se ibikonje ni muri izo virusi zororokera, cyane ko iyo virusi iri mu kintu gitose iba itarapfa. Tegereza akabanza kume neza, nibwo n'izo virusi ziba zirimo cyangwa se utwo dukoko nimo duhera dupfa. Iryo zuba cyangwa se umurasire w'izuba ni ikintu kitubangamira cyane. Ibuka guhanagura telefone yawe, keyboard y'imashini yawe, touch screen, prize cyangwa se aho ucanira itara, naho ufungurira urugi, ndavuga kuri serire, intebe wicaraho, ndetse n'ibindi bintu byose ukunda gukoresha intoki, nawe urabizi, jya wibuka kubigirira isuku. Nyamuneka mukomeze kwirinda gusuhuzanya mufatanye mu biganza ndetse no guhoberana. Ibyo byose bizafasha kwirinda. Yego rwose bamwe bazabifata nk'ubwirasi, bagira ngo nuko biranda, dore ko nubwo bukumbura umuntu bingana gute. Turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe byo kwirinda. Iki cyorezo ntabwo cyoroshye bavandimwe, ni icyorezo mpuzamahanga, kirakomeye, gikomereye isi yose. Mwihangane, mushaka uburyo bundi butandukanye bwo kugenda musuhuzanyamo, ariko mudafatanye mu biganza cyangwa se muhoberane, ndetse no guhuza imisaya ntabwo ari ngombwa. Komeza kwirinda. Ukuri ni iki cyorezo kiri hose, kandi kiri ku isi yose, ni mpuzamahanga nk'uko nakomeje kubikubwira. Komeza kwirinda, ukomeza n'umuco w'isuku. Isuku ni byose bizagufasha kugira ngo ukomeze gutera imbere. Turi Siso Media. Uramutse ubonye umuntu ukekwaho iyi ndwara cyangwa se nawe ukayikekaho ubwawe, wizuyaza guhamagara 114 n'ubufasha bwihuse bazahita bakugeraho, cyangwa se hamagara cyangwa se ubwire umuyobozi ushinzwe ubuzima aho ngaho iwanyu, nawe azagufasha kugira ngo agutangire raporo ku kibazo cyawe. Wibyihererana, ni ngombwa gukora subscribe. Corona, corona, corona. You too can have safe and clean hands anyway. Bien se laver les mains est essentiel pour se protéger contre le coronavirus. C'est une manière de nous protéger, mais aussi de protéger nos proches et ainsi de limiter la propagation. Hand washing is one of the most effective ways of preventing the spread of coronavirus. እንደዚህ መደረግ አለበት። በላይም እንዲደረጋል፣ እዚህ ጋም እንዲደረጋል፣ እዚህ ጋም እንዲደረጋል። ጽዳቱ የተሟላ ነው በሁሉም መንገድ። Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Basically, what this is
It's just to take alcohol-based sanitizers and rub it into your hands for about 20 seconds. That way, you keep your hands clean, and that way, you spread the message, and you don't spread the virus. I'm in the kitchen. I just finished cooking, so you have to wash your hands like properly. Every detail, everything counts to fight this virus. You know, Okay, wash it all off. And because I've been doing this 50 times a day, even though I'm at home, so I have hand cream. That's it. And I will forward my nominations on the tweet. Bye!